Arwinson Ronghang aphan habit ingnar apran armut. All Tiva Student Union Karbi Anglong District atumpem umsuai lalung ME School along 13 biennial conference padupon. Meghalaya State Election along Karbi Anglong pen the vote ke jok dun thupak anpin. Arni wang ason si Karlitang Arwinson Ronghang sai ka chuklem dam ji aphan barlo. Lapen sai klem lo laso sai ke klem bom hot ko son pen lo ne habit ingnar abang Karlitang Monsing Ronghang asupo Karlitang Arwinson Ronghang sai klem bom hot anung pen habit ingnar wang hamsi alang lipan sai ke klem bom adima long amat si apran armut tekang detlo. Lapu anat wothat lang so raikom sa khetum sitame birta long si Karlitang Arwinson Ronghang kithilot adimak long an pale namsi Karlitang Arwinson Rong Park kithitang arpum chparideng ponlo. Lapu anat rongasar penang thandon na tengke Karlitang Arwinson Ronghang arong binongke langching bar la penon ke do bom ke doloni kro arong along siningkan ke thombak dolo dodun bom. Lapu anat Karlitang Arwin kipa mukang achor ritina rong parpi setame areng ang seselo mate osomar kachoba thebom puta nang thandon. Lapo anat Karlitang Arwinson Ronghang kipa mukang achor sangpi ritina rong parpi penke thangnat alam sitame ningke oi ningkang le da jok pherengke thengnuke nang chi thandon thekthi detlo. Bons tame chipo chero arong donara patumpen pherengke thengnu nang thandon na tengke non Karlitang Arwinson Ronghang ahem ari thangnat tawe lasi prabjin pen forest department atuma phansitame Karlitang Arwinson achora phan kira pibek nang ji puta donarap chipo chero hinpen nang thandon. Lapo nat pherengke thengno wathalang so osie hin penang pachini do na tengke aron teng pen deng ponpo. Postmortem ke claim ji aphan lamangso Karlitang Arwinson Ronghang ke thitang arpum ke ponji aphan si chisik chedang bomlo. Lapen pherengke to birta kiribdun long ahin anke Karlitang Arwinson Ronghang kithitang arpum kithi adim aklong amatsi dolang West Karbi Anglong pen Gretson Timung report News 18 Difu. হয় এটা টেলিফোন কল গ'ল প্ৰায় 11 মান বজাত যে লিংডিঙত এজন লোকক বনৰীয়া হাতীয়ে Nili tumhan bai phun chunai kol iglo he o ronghang sang ho ke son sol ik pu ya lo hasna than ik bange ni la pu ar de bik phet pu sina than ik ama nili bai ni no han phun ang kol iglo o avelo chi er lo ku se khobor long chile na ha henta vi ik de supita prong bi ha ya la nili tumhan ma sa ve tanang rap ik nang pu ya lo mara phra inu do iglo Kupinia sai phan se ke ba iglo nili de tini de alam mangge la pu pen ingnar bang la mati amala bang kam na choklam chuang lo pu lo amala da khotona bang da puri lok lo अच्छा labang so ke lada ke phulong pawe patowe ma mate non pat patada pada kon pora lom lo bai troxy molom lo ni to bai troxy molom se la sang Karbi Anglong along kito Prekjam Student Union atum asonsi niphai korapho West Karbi Anglong Amri constituency arlo umswai lalung ME School along All Tiva Student Union Karbi Anglong District Committee atum inkorapli pen inkorapho nini aparman 13 biennial conference paduponlo. Labangso biennial conference ke jut arni All Tiva Student Union Karbi Anglong District Committee atum sitame arpu kachelar ajai mek sitame dengpon Rahul Darphang aphansi amai phu pekpon lasonsi VP Sriban Sakra GS Achut Mosrong AGS Romeo Maslai pen lasonsi arputin along sitame arpu chelar pon 20 lasonsi pini ke jut arni open session sitame padopon La solong aluhi manpeng pen KACEM Uping Maslai KSA CC General Secretary Ramsing Tokbi Gorkha Student Union President Secretary Lapen Amri BGP Mandal President Sobindra Ronghi atum chitong don renti la sonsi labangso open season amailong ada por phai cap malom pen mai pangcheng ponsi me et pen mai pachun pon Karbi Anglong that Amri constituency soai long Ingdeng Thomkep roughly Foundation Day mode alang with birth anniversary
lapen indeng cricket home biennial general conference all Tima Students Union Karbi Anglong District Committee গঠন কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যিহেতু নেকি মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত নতুন নতুন যুৱকসকলক যিসকল মানে শিক্ষিত চামৰ যুৱকসকলক আজি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু অহা দিনবিলাকত মানে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকক যাতে আমাৰ তিৱা জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি আৰু জাতীয় যিবিলাক পৰম্পৰাবিলাক আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে মাত মাতি যাব লগতে আৰু আমাৰ জ্বলন্ত কিছুমান সমাজত সমস্যাবিলাক আছে বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমাৰ পিছ পৰি থকা হৈছে গাঁৱে ভূঞে যি শিক্ষাৰ আজি অৱস্থা আছে সেই দিশটো তেওঁলোকে যাতে মানে এই সমস্যাবিলাকক মানে কেনেকুৱা ধৰণে মানে দূৰ কৰাব পাৰে সমাজৰ Pinini pine kora troxy thang thang arni Meghalaya state arlo tame MLA election pado ponlo. La so long Karbi Anglong arada tumsitame vote ki jok thurpak an pin. Halapo Meghalaya state arlo pusitame MLA election along BJP aphan NPP si haiji imputa Meghalaya state arlo khasi arada tum jongpon. Meghalaya state arlo election ke Karbi Anglong pen thangnat kachirap dunde ponsitame Kidam tang apor hot longri ahoy alam ke give and take policy po alam tong chikroy det lo maputa adung ahoy kedo tum ke matha pon manghu mangram ason sido. Meghalaya state arlo pen Karbi Anglong district decimet pet Meghalaya state ahoy laki West Karbi Anglong district henlo. Kidam tang apor hot penang an halapo Meghalaya state arlo pen block 1 Block 2 po alam suluk sudak atomo nang kejabji angring do adbon sitame pini ni pain kore troxy thang thang surini reng kore thom West Karbi Anglong pen Ribhoi district Mahati constituency la pen Jantia Hill district arlo penang an arong pen vote jok don rinti lason si suri vote ke jok don atum aning arong chipi don rinti ason si thek don long lason si umlang fair hawang laru sabuda Penchenglok pinang an adim vojok dun rinti. Tangte la so putha Karbi Anglong District Council KAC pentong towar ke thopi dun lo maputa jongpon meme.